Pa pozdrav svima youtuberi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vas naučiti jednu, po meni, moju omiljenu kontrolu. Znači ova kontrola je stvarno savršena. Pogledajte, ovo je u stvari jedan pas, nije klasik pas koji verujem da već svi znate. Ovo je jedan drugi pas. Stavit ću kartu ovdje i pogledajte šta treba. Samo ovo uradim i karta se vrati na vrh. Radit ću to još jednom pošto ovog puta i nije ispalo baš najbolje. Znači samo ovo uradim i karta se vrati na vrh. Vidite, ako vam se svidjelo ovo, ostanite da vidite kako sam go radio. Pa, youtuberi, ovo je u stvari vrlo prosta stvar, neće vam trebati mnogo vremena da ga naučite, najviše nedelju dana, za razliku od Classic PES-a, što je vrlo teška stvar u stvari. Ja i dalje ne mogu brzo da ga uradim, znači ovo je bio jedan Classic PES. I dalje ne mogu brzo da ga uradim, ali zato Herman PES, vidjeli ste. Po meni je Herman PES mnogo bolji od Classic PES jer možete da uradite, na primjer, kada imate tu pauzu ispod sada, na primjer, Catch a Pick, odnosno iznad Catch a Pick, možete da uradite taj deo Herman PES-a i kada imate paket ovako da im kažete da li se sreće sa selekcijom i tu ste kontrolisali kartu do vrha. Znači, neću više da serem, pređemo na tutorial. Ovako. Treba vam selekcija. Izabrali su na primjer damu pik. Sada uzmete damu pik i stavite negdje u sredinu. Dođete do pauze na bilo koji način iznad dame pik ako želite da kontrolišete do vrha. Ako želite da je kontrolišete do dna, onda ispod dame pik. Znači dođete do pauze malim prstom kako god. To verovatno znate, možete da je stavite ovako i da ostavite tu, da presečete, imate karte na vrhu, presečete jednom, tu je dama pik, vi ostavite mali prst tu i bacite karte preko. To je vrlo prosta stvar. Sad, kako uraditi Herman PES? Herman PES je u stvari vrlo laka stvar, to izgleda ovako. Pogledajte. Bukvalno, kada imate paket ovdje i kada ga prekrivate ovom, znači, pogledajte kako izgleda iz ovog ugla ovdje. Možda mislite da ovo neće moći da radi u stvarnom životu, ali verujte mi, ovo radi više nego dobro. Pazite ovako, bukvalno, ovaj donji paket jedino što treba da uradite je da pritisnete malim prstom i onda će se ovo desiti, vidite. Pritisnete malim prstom i povucite dole. Onda će ovaj paket ovako stajati u vašoj ruci i bukvalno odavde, samo dok držite ovaj gornji paket, vi uradite taj potez, pogledajte. Zatim bacite ovaj paket od ozgo ovde i imate ruku preko ovog ovde dela špila. I zatim samo možete ovo da uradite i oni će pasti preko i vi ste uspešno kontrolisali njihovu selekciju do vrha. Još jednom ću na brzinu preći preko ovog poteza jer je vrlo prost i nema stvarno šta da se priča. I reći ću vam još jednu aplikaciju kako ga možete koristiti. Na primjer, evo ovako. Stavit ćemo karte u sredinu. Sada verujem da ste svi vidjeli da je karta na vrhu, ali uz dobro ometanje pažnje. Na primjer, ako učinite da gledaju tamo gdje vi želite, na primjer da vas gledaju u oči, vi možete bukvalno baciti ovako paket i uraditi na brzinu taj potez, ovaj potez. I kontrolisati kartu do vrha, iako to nije čak šta više ne kontrola, maltene je tu karta sve vreme na vrhu. Verujte mi da to radi, ja sam to neko vreme stalno radio, tako da ako ste skeptični, verujte mi radi. Još jednom ću preći preko ovoga. Ovaj potez, bukvalno samo malim prstom povučete dole, vidite. Vežbajte to neko vreme, možda vam neće ići iz prve, ali vrlo je laka stvar. Herman PES možete da uradite i brzo, ne morate da ga radite sporo kao ja, možete i brzo, op. Sad sam se zajebao, ali nema veze. Znači, Herman PES možete uraditi i brzo, na brzinu ovako povučete karte i bacite ih preko. Vrlo prosta stvar, neću više da serem, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Naravno, zapratite nas na Instagramu, linkovi će biti dole u deskripciji. Pa youtuberi, to je to i vidimo se.